Bang, lo nggak saleh. Kagak. Gue minta jagoan, gue minta jawara, emang minta jawara. Kenapa tukang sate Taichan? Ya. Cabutan dari Senayan. Kecil-kecil lemes juga, tapi banting lengket lo. Sate permen. Apa-apaan sih lo? Gue pengen pantun. Kalau pantun-pantun aja jangan ngagetin gue dong lo. 2 hari 2 malam mata nggak mau merem, Iya. badan meringis lantaran masuk angin. Nih hari gue kedatangan tamu mukanya serem. Nih kumis ada pemberingin. Ya. Jangan-jangan kedurunnya ngumpul. Ya. Bisa aja lo. Bang, emang bener badan meringis lantaran masuk angin. Gue pengen nangis dikrikin Bang Jainul. Ini kumis emang kayak pan beringin, tapi senyumnya manis kayak lakinya Inul. Adam. Mentang-mentang kumisnya melintang. Gue nggak takut Mas Adam. Sorry ya. Sorry ya. Hei, kumis orang berantakan tuh pegang begitu. Orang lebih keribat lo. Gimana lo? Lu kemari mau ngapain? Belum tahu. Belum. Gue mau nganterin juragan muda gue kawin. Nikah maksud gue. Lo sampai nama juragan lo. Hah? Ke pasar Mampang beli ikan cuek, mampir ke warung Pak Umar beli kolak. Kagak gampang dapetin anak juragan gue. Neng gue dulu ngelamar tapi ditolak. Ya. Lu ngelamar sama babinya. Emang kenapa ditolak? Orang emaknya yang gue lamar. Hari jagoan.